thlir tu te chibai ule weekly round up hun kan no thleng le ta a kan ko shan rong bol na sang sang chanchin ilo thlir hawang u Synod committee peng sang sang an thu Synod inkhom pui atana Synod department sang sang te inra man lok na committee chu October ni somni pakhat tho chan ni achang khan nei chho zel ani a November ni li tho chan ni khan trust committee an thu a November ni nga thole ni khan Synod social front committee thu in November ni rukni lai ni khan worship committee an thu le ani November ni som pani achang ani som pali chung hian Synod executive committee an thu le ang Synod inkhom pui atana inra man lok na committee peng sang te hi Synod moderator in kai shwain secretary report te ngai thak ani a department agenda le presbytery achang agenda sang lut te ngai to ani a department budget sang ni som ni achanga sang ni som ni pakhat ra man na soi ho chin ani bok Brew convention nei mek ani November ni ria da changa ni som chung hian dampareng puya Homission North Brew convention voilina nei ani convention thu pui chu ring tu nun ti ani a speaker pu h lalchan puya crossfire te team ani November ni riat zirtop ni zana inlom na inkhom nei ani a pu journal shwai tlwanga mission board assistant coordinator ne na changin message ngai khak ani November ni kwa in rin ni choma a wantlang pathian biak inkhom nei ani a speaker ne na changin convention thu pui ngai khak ani a chonulama fellowship and cultural program hun himom takman ani Zana wantlang pathian biak inkhom nei le ani a speaker ne na changin convention thu pui ngai khak le ani vo in November ni som Pathianni choma chonu le zana te wantlang pathian biakin khoma om le anga speaker nen achangin convention thu pui ngai thak le ani ang in khoma piangin zai pol nen achangin pathian fakna la ngai thak chin ani convention chung hian achul dan angin counseling class te po nei chin ani a convention man pui hian Synod mission board achangin thoktu te pujonal shwai tlwanga assistant coordinator Pulal biak nunga puti sila ruat filale pukela ramoyate ankal mission rongbol na sang longai kha ila biak in sakpui November ni inrin ni khan tuikuk shwai ki turakal te Kanchanpur Tripura omek city bus driver le conductor te LPK SK sumo driver haute chuan anom na bul Donanjoy para dar choi biala nulalal chandami missionary omna an biak in sakmeka Nachul ang te tho puin bus trip khat an natlanga kal velo te hian paisa tho komin an puibok karle lam hian a tho ni nan natlanga puile an natumbok ani Arunachal and Assam Mission Field East November ni le ni thum chung khan khasan biala ringtharmi som pakhat lal iswa zui turin anin pe Odisha Mission Field November ni thum Pathianni khan adawa biala no pang pathum telin mi som lal iswa zui turin anin pe Masi sangati October sang ni som pakwa chungin mi zali som ni pakwa lali swa zui turin anin pe a kumin January achanga October thla chungin ring thar mi sangthum za som pakhat an om ani Synod department sang rongbol na chanchin ilo ngai tha ang u Sinfo November ni nga achanga ni sari chung khan Shillonga Peace and Justice Committee meeting nein Sinfo coordinator Dr. Robert S. Holiday akal Worship department November ni sari achanga ni ko chung khan chong te pi a worship seminar nei puin Reverend Larin Moyale Reverend TC Laltan Savate ankal KGP November ni kwale ni som chungin longtlaya chimbial KGP musical meet man puin Central KGP shwai tu te ankal Central KGP chuan kumsang ni som ni achanga sang ni som ni pakhat KGP kumpuan pathian nai be chanin film siam dona Hemi tur hian November ni nga thole ni zan khan Chaltlang South Ocean Hall film chang tur tenen hian in mukhom ani KGP kumpuan be chan hian kumdanga po film siam alo ni to china branch ten hena film siam tur hian ngen ani a branch in an boy pui chin ani kumina ero chuan Central KGP hian film hi boy puin malatu tur te ruatin achang tu tur te po audition nei achanga than chwa anni KGP film board sai tura hian pulal nun siama Ramhun North Director Anidona Tunkha Achanga Chanchan Tur Ani Anga Kumsang ni Somni KGP General Conference sa Tlang Zarman Tura Buat sa Itum Ani Kaushan Meitia November ni Riyad Achanga ni Som Chung Hian Central Kaushan Meitia Shwai Tu Te Leadership Training Le Christian Chunga Campaign Neyin Hetiang Hian Ankal
darlung biala pilal sang loyi pilal ramza vile pilal rin liani zaite biala ph lal fakmoyi piwan lal ravile pi siampui pautu phai nom biala pr lal thanrwali pi chawng ming liani le pi mangai zwali te ankal social front November ni ria da changani som chung hian zol non branch KGP te zoo drugs HIV AIDS awareness campaign ni puin campaigner te upa h ngur than sanga pu alen lal muan puyale pu Robert lerem puyate ankal campus ministry November ni nga khan Apollo School of Nursing a counselor in hun mangin mishing nuna torna lo thleng chin machon theitura in bot saidan chungchang asoi Sinot Relief Fund Pack ani tun naya harsat na shang nei te hne na hetiang hian Sinot Relief Fund Pack ani Liliveng Norta in kang chung kapathum hne na cheng sing hi sang khat le islungdar veng hluna dam lo mi pakhat hne na cheng sang riat pek anni tuna chuan Sinot Puipa te program lo ngai thla ila Reverend Arlal Ming Thanga moderator program tunkar top hian champhai bethel bial champhai veng sang bial ruantlang bial champhai veng thlang biala te hun amanga November ni som pani achangani som pali chungin Sinot Executive Committee a achu ang Reverend Lian Ming Thanga Sailo Senior Executive Secretary Program November ni som pakhata Trust le Hospital tu te new building chungchanga income hona annei anga November ni som pani achangani som pali chungin Sinot Executive Committee a achu ang Reverend B Sang Thanga Executive Secretary Program November ni som pakhat hian AIR talk show a hun amang anga November ni som pani achangani som pali chungin Sinot Executive Committee a achu ang November ni som panga a John Williams Hospital Managing Committee le PPF Committee a achu anga November ni som basaria khorin nim kaushana hun amangang Reverend Kellerin Moya Executive Secretary Program November ni sari achangani som chung hian Tripura Provisional Synod manpuin akal November ni som pani achangani som pali chungin Sinot Executive Committee a achu ang khatizong khatun chumata na weekly round up hun kan man thei chu ani e